Ai ngộ yêu belai sa sisin pat ha kene kamit. Namar kane kapor kabakordor kabangila. Ya kaban jo banwan ha kene kayeng kabakentang kajao. Sa sisin kumbangijuan nakaway kamit jong kasngi Thursday. Nakaway katayaw siya kaway pat ngiwan ha kene kayeng kabakentang kajong belai. Lengba kene ka Bible study. Kabangin yo ya kaban ya ngap ban ya syashkor ban ya pule ban ya puson ban ya penlet jingmot bangin yo ro ban yit ya laka jong ka jing bangin yo ya kaban penbet ya laka jing ya lenti ka jongi lengba ka jing ngap ban ka jing syashkor ka jongi ya kaktien ka jong belai te tau belai on kerku ya pi baro Kibalayawan siya kene ka Bible study ublay on yarap bat ublay on aibor yapi baphin nang la ban yaiwan na kaway katayaw siya kaway pat bat phin nang la ya gaban yai terang yai sliang ya kaktien ka jong blay hagadok nuat ka jong pipi ka jingkali ka bami kalong balay babon na pedeng jongi ki Kristan ngim jutngan ngim jutngan bat bon na preng jongi ki Kristan ngim jus liang kata kalong gajing keli ngamut banong bangim jutngan ja ngim jus liang om Henry ngamut banong baki babon na preng jongi ki Kristan ngim jutngan ya gajing bam mensem bat ngim jus liang ya ki bat day mensem kadau kalong namar bagi babon na pedeng jongi ki bakam yala de bangilong ki Kristan Henry kamensem kayap badai namar bakayap kamensem namar ubriu ubayap jutngan lemnes liang kalong rukum jo balada kamensem kayap jutep bantengan bat ban seliang Teken mau namar kata lada pitangan ya kaktin jong belai lapi seliang ya kaktin jong belai kapeni bakadon kajing ha kajing long ka baken jaman sem lane pilong ki Kristan ki ba ha kajing long ka baken jaman sem compare ha pedeng kajing telat ki babon jat compare piaksa kene kajing man la kasngi henrai haba pitangan ya kaktin jong belai haba pis liang ya ki baken jaman sem kamot bab hidei ki Kristan ki ba bat ujisu ula keren nau matayo san lenong dekat ban rio uang suk ki batangan bat ki basliang ya kahok nabaon pendap ya ki lada mangabat mapingit ngan bat ngisliang ya ublay ha ka jing jongi ya ki badai mensem ublay ukular badong ban pentap yangi te ai bangin yai wan show ublay daga do'not ka bakaman daga do'not ka basngongo ban wan ban aiti ban pendam yalade hau ublay te to ngin ya hakene gamit ngin ya sedang no ya kene ka subjek ka batmai ngilade ban ya keren kato ka subjek syapang ka beneng bat menta kamit ngin ya sedang ya kene ka way ka subjek ka badon kam ka bangidei ban ya keren ka bangidei ban ya syai ka bangidei ban ya sngoto kenang bangin la ban itu ialah de ngidei kiai bat kata ka subjek ka bangadon ban ai kalong kane kamut ayu Kristan kata kalong ka subjek kamut ayu Kristan lani kaning ka kentin Kristan lani haba ong Kristan kamut ayu pi kiladon gipor gibangalaju keren ya kene ka bentah ka balang ngalaju keren ya kene ka kubor Henry habangi ya keren hangne haba Bible study ngan ai hakarukam ka bakam benia
kumbang keren nang nena pulpit ten ringin ya pule ngin ya pej hagarukom kabakam benia kamut ayu Kristan to menta anda pilek syaying sibet lane pia kendu yagi paralok la syai la sisngi kibab pia ngau tenat persangkai ban keli yaki balada mangaru ngan keli pi menta kamit banong pilalong Kristan barok ngiong hooj ngilalong Kristan langan keli pi kamut ayu Kristan kata lese bun na breng jongi la syu yas ngap jar mla syu ban juba tigi babon ro kilong kumta ngikam yalade bangi dei ki Kristan ngikam yalade bangi lalong Kristan enda kelipat kamut ayu Kristan omla ban juba ngidei bantep de nado mentagamet bat nado nang ne syakhamat bangin ya keren ya kedeka subjek tongin ya tipno ya ka jingmot habaong Kristan te ngin ya chua saga jinglam perang tho angto jinglam perang tho jinglam perang te hakane ka jinglam perang ngan ai hakarukom kabalengkot kum mangalaong ne katayo baladap tho hi yaki bentang gi bapio sngo bangabatai lane bangakren ngan nem tho benia hang ne rei tho hi mapi ti tongin ya ngin tho kum ne ka kentin Kristan kawan nakaktin Greek to ngan tho bai kawan nakaktin Greek hakaktin Greek yang Kristianos bayo ya kaktin pareng Kristian haka Greek yang Kristianos kawan nakaktin Greek kene kakentin Kristan kamdei setia kaktin la bandong kabala don lupa kabadon jingmut kabagi yatip ya ka jingmut jongkan rei kadai kabala yo nakaktin Greek Kristianos batki pareng lane English ki ong Christian kabamut kumne arteli ki jingmut tang baki theo sajoi kinong bot ukris kinong bot hilaban tho kabamut kinong bot ukris lani arteli ki kentin ki ban batai akan deka kentin Kristan lani ki badai naka kenhon ukris kumtagen kata gede ke jingmot jong gane ke kentin Kristan kabamut kinong bot ukris lane kibadei na kakenhon kajong ukris to nang ta syusyo ya kata ngila syai nginem ya penlot ya kaporang to syusyo kani kakentin Kristan la pendon kam nengkong lane kami nangta na kasnong Antioch TEOK Antioch TEOK Antioch kabahap hapo Syria mentang kadega Turki menjuang kadega Syria pi ikan ni kekentin Kristan kami nengkong day nangta na kasnong Antioch kabahap hapo Syria menta kadega Turki
Tinang ta syuk-syuk ngidai ban sengoto ya kane. Ya kane kekentin Kristan. Tong nge jilayo kato. Ya kane kekentin Kristan. Layo ya ka lane la pendon kam ya ka. La penmi ya kane kekentin Kristan. Om dei setia naka bentang gano kadau. Henry kadei kakentin ben, kakentin ko, kakentin nyau ben, kakentin nyau po, bat kakentin jong ka jingsha keren ben. Ha kato kapor, ya kitu kinong bot ke jong Jisu, la sin kerteng. Ha kakasi ngiong basyusin. La sin kerteng ya ki Kristianos. Haga Greek. Kapamot uno ubalasya sin Kristianos kamot udei unong bot jong Jisu. Ya ubri ubalong nong bot jong Jisu kisin da kata kekerteng. Bat kajing sin da kata kekerteng ru mdei basin don buram. Ken mau ya kata sin ban pen lek rany ban pen jak buram ban pen ban long gomba nyaupo gomba keren ben gomba kentaj ben. Kata angkadei katen rai balami kane kakentin Kristan. Kamdei setia kakentin kabakinong bot jong Jisu ki ai dalade yalade. Ken mau ya kata mo. Om dei setia kakentin bakinong bot jong Jisu kato kapar kiong to mangi ki baya bot yo Jisu ngin ya penlong no kajing ya perkat menta da kei ka kertengin ai yangi ki baya bot yo Jisu em kam dei kumta om dei setia bala jit hi dagi Kristan dagi banget dagi nong bot jong Jisu kato kapar. Om dei balajit hi ban sin lane ban khot ban ong kata kata kekerteng. Hendrai kadai ka jing sya keren ben ka jing sya keren po kadai ka jing sya sin hakarukom kabaki dapat po ro ya kita kibabot ya ujisu. Pi ha ka Bible hi barok kawe. Haga Bible hi barok kawe. Kani kekentin Kristan kapau tang lai sin. Lene lai teli ki jaka ki dekot. Haga Bible barok kawe. Kataro hadin jong Jisu. Hadin ba utrai Jisu ulalait no syabeneng umdon syo ne selapertai kasami kata kentin Kristan syua jong kata kapor kani ke kentin Kristan kamdon ha kapertai namar kumbang ong meneh kamdei ke kentin baladon lupa kadei ke kentin ba syaksin ben syak kenok ben syak keren ben syak ai ben da kata ke kerteng ban penpo ya kita ban penrem ya kita kibabot yau Jisu hi tedai namar kata kadau haswa jong kata kapor kane kekentin Kristan don haga pertai dei tat hado balas penmi kita ki kitu gibriu kata kapor ginong syun jong Jisu Kris gitu syun jong gading kena kilaya penmi da kata kekerteng gila ai da kata kekerteng sin bat kalami kekentin Kristan lane kekerteng Kristan nado kata kapor bat ia kata ro pinsem nengkong balasin yaki nongbot ujisu dagi Kristan da kekerteng Kristan dei hangta ha Antiok lara pipule kam apostol khatwei arpun reo tho angto kam apostol khatwei arpun reo kaongkom ne kala jaro babaro sisnem kilaya seng lembat kata kabalang bat kilaya hikai yasibon upat ba
Sengamai ni kentin baong. Bat lakot Kristan ya kisenran nengkong ha Antiok. Lakot Kristan ya kisenran lane ya kinangbot kibayabot ya ujisu nengkong ha Antiok. Kani ketika sin menengkong ti anda habala sin ya kinangbot jong Jisu deki Kristan ha Antiok hadin nang tangkalan nang por barok kia sin ya kinangbot Jisu deki Kristan ta haduk kiniki sengi kijongi mentaro. Kalau gabas ngau tenat bah to habangi ya keren ya gane gabenta. Kalau gabas ngau tenat pi namarba kumto ngi ya pule na ki kam gi apostol. Habangi ya pule na ki kam gi apostol hangne ki kam apostol la ya thu yangi ya ka jing roy jong ka jinget jong kita gi banget hau Jesu Christ. Ya ka jinglet jong ki senran ban ya lap ya ka ktien jong belai keleng gi jaka. Bat ni pulero ya ka jingkela ga bamot ga jo sol jong ka Tarsos. Nang ta la ya thu yangi ba kita ya ki bala pensa kema keleng kala ja ka jing sya pen sitom ben ya ki bala nget ha ga to kapor 4 don ka kerteng Kristan atau kapor sya pen sitom ben gi banget hau Jesu pikan mau kam tam lelei ha ga por bala kila penyap nengkong kila penyap yo Stefan hadin bala penyap yo Stefan kata ga jing sya pen sitom ben kala nang jor kala sapriang keleng gi jaka badu sol jong ka Tarsos ro umut ban lek Syadamaskos ban lek ban pensitom ben ye ki banget ki badan hangta Henry ngitip gai ka balaja yo sol jong ka Tarsos ti kata ga jing sya pensitom ben ka penlong ye ki balanget ha to ka por na Jerusalem kamtam na Jerusalem ka penlong ye ki to ki balanget ban lek petwer keleng ken mau kata mo ki lek petwer no keleng namarba kine ki bor sarkar bat ki nong sensyar niam hang to kapor ki wat ban yo ban penyap ye ki banget hau Jesu tiki hat ban petwer keleng ti kabas ngau tenat kalong ba shano baki lek ban petwer lane shano baki lapoi baki poi tangan penpule ya phi ya ka khatwei ka ba khat khandai mo jong kam apostol nang bagian yo ya kata ka nong rem hangne kite ya kibala kita te ya kibala pensa kemah keleng namar kata ka jing jenjar ka balami hadin Stefan kila lek poi hadu poi niki bat Kaipros bat Antiok de ngap ye kini ki kenten baong Kida ya lap ya kata kaktin hano ruem henry tang haki jeuhi shano bakilek endaki ya kendu ya ki para jeu ki ya lap ya kata kaktin to kadikhat arpeu henry ladon naki ki briu ki bana Kaipros bat nakirini ki bahaba kila poish Antiok kila keren om tang haki jeu henry haki Greek ro kidaya lap ya Jesu uba utrai kad arpuai bat kakti utrai kalalong lembat ki bat bon belin ki balanget kilawan pai sya utrai fi hadin nang ta labna ba bon ki Greek ladon ro le se katokan ki gentle ki jiu ro kumjo hangta ha Antiok kilawan pai syautrai bat kilanget ya ka jing ya lap jong kita kibala petwer na Jerusalem te kata ka jing bena ka kubor kala poi syaka balang ka bah Jerusalem ka balang ka bah Jerusalem kala pa ayo Barnabas ban lek syado Antiok hadin nang ta ka bas ngau kemen kalong ba anda haba upol ro usol jong ka Tarsos
Ubalalong upol hadin nang ta upol ro ulaya don bad ulapoi syata sya Antiok ya kaban yalap ya ga gospel hapdeng kita ki Jew ki Greek bad wat ki gentil ro balaseng ya ka balang hangta ha Antiok bad ka balang hangta ha Antiok kadai ka first Gentile church balaseng ketika balang gentil banengkong tam ken mau ya kata napdeng ki balang gentil ka balang Antiok ketika balang gentil ka banengkong haga balaseng de ki apostol bat dei nangne na Antiok ro ba upol ulas dang ya ka jinglek yalap missionary ka jao banengkong baar balai ulah mi nang nena Antiok ulah lej ban yalap keleng ki jaka hakasin menengkong ulah mi na Antiok ban lej yalap ya ke gospel ulah ya leng ba ya ke Durio Mediterranean ulah poi ki jaka ki basha Iconium sha Derby bat kiwe ki jaka bat ulah ya ke jing ya lenti hadin nang ta ulawan pai biang sha Antiok ka jinglek missionary ka benengkong ga jau Paul ulayat kumbaar hajar kilometer kentop daga bayat daga kejat naga rengkau bad daga basyong dagi ling nagi jahat naga duriau ar hajar kilometer ulayat haga jinglek missionary ka benengkong banra ya ka khubor ka jing penem ka jong belai sya ki gentil ti nangta ka benta ka baar ngabatai sendon ya gato ka benta ya gato ka jingjah Antiok kenang bangin ngauto ka benta baar bangila ban syem ya ka kentin Kristan pi si benta ka dei hangto kadwe ar pun riu nangta nakikam apostol hi ar pun riu ar pra lenong ba ar pun riu dekat ba ar pra hangne ro ngisem ya ka kentin Kristan ka Bible ka ongkom ne onda kumta u Agripa ula ong ha upol sa khendiat melap bame sa khendiat men ngej bamela pen ko ngo yanga banlong Kristan hang turu ngisyam ya ka kentin Kristan hagaba usim Agripa hadin enda ulas ngap ya ka testimony ya ka jing plasya mensem ya ka jing pensngau ke jopol kumno ba ulaya syam ya ujisu hagalenti sya Damaskus kumno bala penkela ya ka jing em ka jopol usim Agripa haba ulaya ngau ya kata kala sedang ban keta ya kata not so tuong ya upol toto kenyok kato sakandiat kata ka jing keren jong me kata ka jing ya tu jong me sakandiat gala penlong yang ngaruk bangan long Kristan bangan long uwei ne kita agi basya iben bad basya pejpo lada medang keren si keren lada medang pensngau si pensngau me yalap si yalap ngaruk ngan long uwei ne kita agi ban sya pejpo syasin da katakan nam Kristan nang ta ka benta ka balai ba phila ban syem ya ka kentin Kristan kadei haga sithi benengkong Petros sau lenong khot ba khan riu hang ne ka Bible ka ongkum ne u apostol Petros utho ya kini ki kentin henrei lada unoro u sya shitom kum u Kristan hang tangi syem kentin Kristan lada unoro usya sitam kum Kristan wat ai ba un ngau le ran henrei tu un pendon burom ya ublei hakane ka kerteng to jua begini ya batai itu dekat ngadon ban ong kum ne sengap ngadon ban ong kum ne sengap ha ka testament ka batmai kamtam nakikam ki apostol terter habangi pule ka Bible nginem syam baki para banget hagato kapor lande ki apostol hagato kapor kin kam yalade
banong bangi dei ki Kristan. Henry ka ei ka baki kam yalade. Mangabat mapi mentate ngi kam ngi ong ba ngalong Kristan. Henry hakato gapor la khot paramaki ki khot ya ki para banget daka baki ong bagi dei ki para banget brethren. Nang ta kinong bot ge jong Jisu. But kiriu khot ki khon hap bait kumta ki kam yalade kim syamlah kam dakane ka kerteng Kristan namar kade ka kerteng gabasu syasin ben tahang ni u apostol Petrus utha uong bana pedeng jong phi ki bala syasin dakanam Kristan la syasin ben la syasin po lada pisha sitom nagabentau Kris lada pisha sitom nagabenta ka jinget ya ka gospel wat ai ba uns ngau le ran ko ki para banget ki ba syasin ben syasin po daka kerteng Kristan daka nam Kristan lada pisha sitom nagabenta ka gospel wat jo ngau le ran Henry apostol Petrus wong to pendon buram ya ublay hakane ka kerteng compare wat la daga dei ka kerteng sin basin ben sin po Henry pendon buram ya ublay yang skam wat nem ken randen long ge baklanya ka jinget pen iya kata ka jinget ge basisha bakanda pau sya ka perthai pendon buram ya ublay penban hagi niki juk jongi mentapat dei hagan kan nambat ke kerteng Kristan bangi penjak buram ya ublay penleran ya ke kerteng ke cau Jisu mano batu Kristan mano ba peniap beriu Kristan mano ba lek ki kam sniu Kristan mano ba yesun ba ya bisni ba ya kenat ba ya pemadong ba ya larni ba ya pihon ba ya bisyar iwe ya iwe Kristan sudah kita barakat penjak buram ya ublay rengkat bad kene ke kerteng bakit kendung kat syabalet kalong ke jingjak buram ka bakrau ngin senang ya keren ya kita ki ai baro te kata ke de kanong rem bad kata ke de jing shisha haga baya dei bad kene ke kentin Kristan tongin ya kan mau ya kata nang ne syakmat ladaan keli ya pi ban ong kamut ayu Kristan desa sedang no ban batai nang ne syakmat bakawan nak kentin Greek Kristianos kabamot ginong but jong Jisu lane gibadon ha kekenhon badu Jisu kekenhon ke jong Jisu kita gidegi Kristan nang ta pilatip ru ya ka origin ya ka tenrai bakami gane ka kentin Kristan bad ya ka story jong ka jing mi gane ka kentin Kristan pilatip nang ne syakmat bad ka jingmot basisha jong gane ka kentin Kristan ro pilatip tongin ya bad ya kata nang ne syakmat ti dangdon kapor sakendiat tongin ya point syaka main point 1 katuga de jing lam perang ka main point 1 ngin ya keren ya ka jinglong Kristan ka jinglong Kristan ka jinglong Kristan to ngan ong menga pila bangsa tho hang tu de kabanengkong gabangadon ban penken mau yang i kalong gane ban long Kristan hagi tu kisngi lane ban long Kristan hagi tu gipor kalong banjir ia ka jingyap ken mau bah kata kadei ka jinglong Kristan mdei ka jinglong Kristan mereka jinglong Kristan pi ban long Kristan haga to kapor kamut ba ubriu ujit ya ka jingyap
nganget bangis ngau tho namar kita gibala syakot la syasin Kristan kidai ka target badai ban betong yaki balada yo lat yo dong yaki ban pen sitom ben bad wat ban penyap tekapamut uno ubalakut jingmut ban but yau jiso udai ro ubriu ubam syapting syo ya ka jingyap ubalak keloi wat lada ka de yo ubaun sya ya ka jing sya penyap ka basir kai katakan gede ka jingmut kaladon kapor baga history kaya tu hagapor ba upolikap ulang ubishop hagabalang hasmerna kabalang Smyrna gabagi pule ne kitab jing penpau kadon kapor kaba lakem yaki khat arngut lakem yaki khat arngut ki Kristan ban pensitom ben yaki batwat ban pen yap no ro yaki kidon kita gibala shifting ya ka jing yap bagila shifting adu kata-kata kila lenno ya ka jinget bat kila laim Henry kibabun kentop ya ki apostol bat ya ki wei ban long Kristan lane ban bot ya Jesu hab ban bo jingmot lupa hab ban pen kre lupa balada kadei bangan yap ngakeloi ban yap kalong gabas ngau pela kajinget kaplo haga do not ka jong kita kibalayo asngau ya ga gospel ngas ngau pela haba pule ya ka history jong ka balang haus nam kandai spa pra pra edi lane HK haus nam kandai spa pra u Vladimir jongga Russia umde Vladimir Putin ba mentau Vladimir jongga Russia Prince Vladimir hadin ba imei jo ila long Kristan bat ila bot yo Jesu ba hadin ba ila klat no imei Vladimir ulapha ya katto katne kiri orang ba ban ong khilai pet haga jaka mane belai ki Kristan don ayumo ba imei jonga inget haga neganiam kita girang ba giba ulapha kilalet banda gila poi haga taga jing mane belai ki Kristan kila syong daga jing lengo kata ga jing ja ka ja ha kita ki po banda gila mi gila pai gila ai report sa Prince Vladimir banda la poi hakmat jong Prince Vladimir kila report bat ula kali ki pisham ayu ka jubab ga bangas ngau tenat ka history ka tho bat ka ong ba anda gila poi haga jaka mane belai ki Kristan nyemtip syu kadai habneng ne kadai haga pertai lara yangi haga jinglong kentang jong kata ka jaka bat ka jingasem kata kal mensim gaba be gaba ngimla ban sngoto lara ya ki mensim jongi hadu bang ngimla ban sngoto kadai hapertai ne kadai habneng ko Prince Vladimir let batmat daladehi dei hadin kata hadin jong kata kapor bau Prince Vladimir ula pediang yau Jesu bat galalong ga jingkang baga gospel kayo abanrong om tang hakari Russia nrai kiwai kiri kato kapor hapedeng ga jing perking ga bajor Takabangamot ban ong hangne kalong.
Babalay bakalong kumta kata kajaka syakri belai jong ki banget ang katu kapor. Ladawan hagi jing syakri belai lada ki bomnget ki wan haga jing syakri belai jong ni hagi ni kisngi hato don gabakum kata. Lada kini ki bompat nget ki minister ki jongi ki lek segi jing seng presbytery lek segi jing seng sinod hato kadon gabakum kata. Bakin ong bangim sngau thuk syuk dei ha perthei na dei ha benang. Ki jing syakri jongi kelanang hiardor kat banang mi kisngi. Namar bangi kitang ya kanam kendung kat syabalet ya kanam Kristan. Penban ngim dei te ki Kristan. Namar kat jing mot basisya Kristan kamot. Utau beriu balarai kot ya la kat jing em. Wat hadu kat jing yak. Ban bot yau cisu bat ban nemrandin. Tong ini ya iswa hang to. Namar ladangin ya beteng kandang jerong. Ngin ya iswa hang to bat ngin saya beteng pat. Haga negata yau kabanwan ya kato ka main point one. Ublayun ya rap bat un kerku yangi. Ngin mi naga yeng ka bakentang ka jao. Aingo yau belai namar ba uyai hikai yangi halakas ni. Bangila ban tip ya ka jing shisha. Kenang bangin lakban haga jing shisha. Bad kita giba haga jing shisha. Kin kejro ya ka hok bad ya ka jing shisha. Kin yo ban ot ya ka hok bad ya ka jing shisha. Haga bakut jong ka jing ublain kerku ngilang barok. Ngin ye sim mentalang ban duai lang haga ni gapor. Ya bu ka jing duai ka bakarpang. Belai nang pensyai belai nang yalam yangi. Bangin tip bangin itho ya kajing shisha bat bakata kajing shisha ka bangit tip bangit itho kan pelaj no yangi na kajing sya pentame na kajing sya kenoi na kajing sya penberye ki bau syaitan ula penberye ya kajing mot berkat bad ya ki kmat bagan jaman sim jangi tau belain kerku ngin ya yang lang ngin ya duai lang syua bangin mi nang ne